Gikeno nduhio o undu umwe na ngimino ithiete na mbere na kuigwika bururi-ini wa Zimbabwe thutha wa mutongoria wa bururi ucio Robert Mugabe kwandikira speaker wa bunge ya bururi ucio marua muthenya wa ira akimumenyithia kwiyeheria gwake kuma giturwa-ini. From the President, State House, Harare, Zimbabwe, 21st November 2017. The Honorable Jacob Mundenda, notice of resignation. Mugabe augite arakinyire itua ria kwiyeheria niguo guthingatithia thayu wa bururi ucio uria akoretwo agitongoria kwa ihinda ria miaka 37. Mwaria wa kiama kia ZANU-PF augite Mnangagwa niwe gukorwo agitongoria bururi ucio nginyagia githurano kia mweri Mwaria wa kiama kia ZANU-PF augite Mnangagwa niwe ugukorwo agitongoria bururi ucio nginyagia githurano kia mweri wa kenda mwaka ukite gitafanio. Mnangagwa niaugite ni agutigirira bururi ucio ni wagacira na ni wagia na thayu. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wanjiku wa Waweru.